V Stavangerju na Norveškem je Tom Lab pristojen za zaposlovanje, obupano išče medicinske tehnike. Bodil je svetovalka Euresa v Centru za zaposlovanje v Stavangerju. Nemški trg dela dobro pozna. Oliver je medicinski tehnik v Wilhelmshavnu v Nemčiji. Rad se sprehaja po mostu Kaiserja Wilhelma in sanja o drugih krajih. Kostas je Ciprčan, ki živi v Limassolu, upravlja manjše podjetje, ki se hitro širi, ustanovil ga je njegov oče. Mikalis je romunski mehanik, po delu rad opazuje ladje, ki so zasidrane v Limassolskem zalivu. Vsi ti ljudje imajo nekaj skupnega, evropsko mrežo EURES. Na Cipru Kostas upravlja podjetje, ki obnavlja viličarje. Εδώ στην εταιρεία μας απασχολούμε μερικούς ξένους εργάτες για τους εξής λόγους. Για τον λόγο ότι στην Κύπρο πολύ δύσκολα βρίσκουμε εργάτες που να γνωρίζουν τη μηχανική των βαρέων μηχανημάτων. Καλημέρα Μιχάλη, είσαι καλά? Καλά. Kljub gospodarski krizi je za majhen delovni trg na Cipru EURES zelo koristen. Κάποιες φορές, λόγω του ότι η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα, δεν μπορούμε να βρούμε ακριβώς το σωστό άτομο για την σωστή θέση και έτσι προσπαθούμε να εντοπίσουμε στον ευρωπαϊκό χώρο άτομα που να κατέχουν τα ακριβή προσόντα που ζητά μια θέση. Tukaj je zaposlovanje tujcev postalo že običajno. Svetovalce EURES redno obiskujejo delodajalci, ki želijo svoje iskanje razširiti na evropski delovni trg. Svetovalci jim pomagajo sestaviti oglase in jih objaviti na portalu EURES. A zaposlovanje iz tujine ne poteka brez težav. Nekatere težave so neizogibne, zato morata biti tako delodajalec kot tudi delavec fleksibilna. Puțin mi-a fost greu că nu înțelegeam limba, nu știam să vorbesc niciun cuvânt, nu știam nici apă să cer la început, când am venit în Cipru, dar ușor aici la firma asta am fost ajutat să și vorbesc, să înțeleg, oamenii foarte expliciți, primitori, călduroși cu noi emigranții care migrăm la slujbe în Cipru. V Stavangerju Tom vodi razgovore za zaposlitev, obupano išče medicinske tehnike. Ja, hjertelig velkommen. Mit navn er Tom Lab, jeg er projektleder for rekruttering. Vi har definitivt et rekrutteringsproblem her i Stavanger kommune. Jeg har lyst ut 5 sykepleierstillinger nå for andre gang, og alt vi fikk i dag, det var 3 sykepleiere som ikke har den riktige kvalifikasjon vi er ute etter. Ja, Jorun, vær så god. V nemškem Wilhelmshavnu Oliver ni zadovoljen s svojim delom. Že več mesecev išče novo službo. Das ist alles nicht das, was ich machen will, und das entspricht nicht dem, was ich gelernt habe. Und auch die Bezahlung ist nicht das. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, oder... Jeg har læst en artikel om NAV EURES, som jobber med utenlandsrekruttering. Og jeg er på vei nå til Bodil, som er EURES rådgiver. Hei, fra Bodil Bakke-Øsvald, NAV EURES Rogaland. Tom, Stavanger kommune, hyggelig. Først kartlegger vi hvilket behov arbeidsgiver har for arbeidskraft, om vi kan finne den arbeidskraften i Norge, eller om vi skal gå ut over landgrensene. Så gir vi arbeidsgiver generelle tips og råd når det gjelder rekruttering fra utlandet, at de for eksempel bør tenke over det med leilighet, være behjelpelige med å skaffe det, at de kanskje må tenke gjennom språkopplæring for de yrkene som krever flytende norsk, og at det også finnes kulturforskjeller. Schwestern für ihre Mutter in Pflegeeinrichtungen. Wir bieten ein gutes Gehalt, kürzere Arbeitszeiten mit sehr guten Pensions- und Versicherungsbedingungen und die Möglichkeit zu... Nekaj mesecev pozneje smo znova v Wilhelmshavnu. Ich habe den Job gefunden,
Die Stadt Stavanger ist Arbeitgeber von mehreren Altenheimen, mehreren Krankenhäusern. Hier herrscht Mangel. Die Bezahlung ist gut. Man arbeitet dort in einem Team mit Ergotherapeuten, Physiotherapeuten. Ja, das ist es. Danes se bo Oliver sestal s Corino Vos iz Euresa v Nemčiji. Zaskrbljen je, ker ne govori norveško. Ich habe im Vorwege meine Kollegin aus Stavanger angerufen, Bodil, und die Kommune Stavanger hat beschlossen, dass sie in Deutschland Norwegischkurse durchführt, bevor sie nach Norwegen gehen, denn sie brauchen die norwegische Sprache. Oliver se lahko mirno pripravi na svoje novo delo. Nekaj tednov kasneje ženo in hčerjo prispel v Stavanger. Najprej morajo najti stanovanje. Wir können im Grunde genommen entweder in den Norden gehen, mehr auf die Inseln, oder wir können uns weiter südlich konzentrieren mit der Suche. Na delu Oliverja pozdravi njegov bodoči mentor. Oliverju bo pomagal, da se bo znašel pri delu v bolnišnici in mu pomagal pri praktičnih vprašanjih glede življenja na Norveškem. Ja, kjempeklar. Vi klarte å rekruttere 9 kvalifiserte sykepleiere med en stor kompetanse i Tyskland. Vi har fylt opp våre ledige stillinger, og det er et stort hjelp for Stavanger kommune. Oliverjevo delo je bolj zanimivo in manj stresno kot v Nemčiji. Dela manj in dežura manj, prejema pa 2-krat višjo plačo. Za svojega delodajalca je zares dragocena pridobitev. Vi trenger sykepleiere i Norge. Vi har ikke nok selv. Og utfordringene i Norge står i kø i forhold til at befolkningen blir sykere, og vi lever lengre, og vi blir eldre. Oliver je eden od mnogih tujih delavcev, ki so se preselili na Norveško. Je dokaz za to, da lahko zaposlimo nekoga z drugo kulturo in jezikom. Vrnimo se na Ciper. Mikalisova grščina napreduje. Lahko se zanese na Kostasovo pomoč, čigar podjetje raste zahvaljujoč zaposlovanju kvalificiranih delavcev. Kot v primeru Toma Laba je Eures tudi tukaj podjetju dal dodano vrednost. Eures odpira nova obzorja za delodajalce in podjetjem omogoča, da premagajo omejitve lokalnega delovnega trga.